Huawei le US China relation Jiak2 JTCN tunlai khovel politics ati tilang sar ber pakhat chu China Telecom Company Huawei hi ani ome Huawei Telecom Company le ZTE Zhongjing telecommunication equipment hi in biak po na telecommunication lama China company lian te anni pani chungchangin USA le China inkar tual chiat abel cha dan hi tunlai khovel ram hroi tu tele mithiam te lu ti hai tu ber ani chauta alian jok Huawei chungchang kan soi chuan apakhat jok din munpo a hril chiang hal mai tura ngai la Huawei hi sang khaja ko somre panga kuma Shenzhen Guangdong mi pakhat Ranjang Feian adin ani ama hi China Sipai Pol People Liberation Army PLA Deputy Regimental Chief Loni to thinani alo chor chuana hian anu zela thilom dan na satakin a hril zui ta nge ani hi atir lama chuan company te takte ani in Hong Kong atanga anlak lu BBX switch te ral chonga sumdong tan anni adin tu hian Huawei ti hi kholaya poster pakhat Zonghua Huawei ti amu atanga aphuania soi ani a omzia chu China has promised ti na ani chu China a beisaina ti inda ta ila aswal tam lawang chu he company hi athang duang hle maya kumrei lo te a khovel riat ani chho tamaya sahni som pani khan Ericsson le Pelin khovel telecom lama pat siam tulian ber pani na ani chho hiala sahni som pariat pheichuan Apple le Pelin khovela smartphone siam tulian ber pani na ani chhota achunga Samsung chau a omta a chu po chu an beisai ang chuan kalse kumrei lo te a ale pelle mai po arin om ta hial tuna hian ramza som sari vel zeta anin bun mek ani heti khopa a transaction pakhat chu China sarkar atanga subsidy na satak adon thina wangle chu wanga man tlom zoka athil siam te ral chu thei thin wangani heti lai hian China chuan dan thar siamin an telecom company te chu China sarkar tana intelligence lama tangkai thei tura control theina dan alo siam ta boka anei tupa sipai officer hlui alo ni baka sarkar atanga subsidy mua a tranchak zia chuan mithen khat drill ruwa rin helna asiam tatlat maya chutia soisep alo om ta ka chuan February sang ni som pakhat khan Huawei chuan US sarkar nena in soi thiam na le kha siamin security thila US tara la om anni lo zia an soi baka chui chian hial po an ngam thu an soi nge ani an du ang nge chuan November sang ni som pakhat khan House of Intelligence Committee chuan ram hum him na atan la om ani le ni lo chui chu an tranta inquiry committee chuan sang ni som pani khan a report chu sarkara a thelu ta chuta chuan Huawei le ZTE company te chu ramdang sarkar thunun anni lo na chungchanga rin ngam anni lo thule chumi awanga US himna atana la om anni thei thu an thlen tatlat mai ma se chu report chuan bo zui al ho ngal talem hleilawa kolwar hun lai khan US le China indoor ton na atlem hle thin kha ani a ma se Nixon hun lai atang khan communist thurin ti bo thei na nia ringin pingpong diplomacy tia riat chu tran chho alo ni ta a atum khatna US a table tennis khel thiam te chu China a tir anni veta ani kha annuwa Taiwan chu thla in China chu UN awa laklu ani zuita ani hemi nu po hian China chuan US company lian Google le Apple te chu aramalu tir chu aphal sakta chuang lova ma se adang rei thei ta bik lem lo ni turani hen company te hian China a ansum don na chu an kalpui zui reng ta thowa nikum sang ni som pakua po khan Apple China ramani khathil thuwa an bung ro hal chu US dollar million zalai atlinga chuti lai chuan Huawei point Europe le USA akum khathral chu US dollar billion za som ni zat atlinga atam ber chu US atanga amu ani nge putampa president aron ni chau atang khan US le China inkar tual thu chuan ngai aw hlei thei talawani hi achan po an in sum don ton chungchanga
China chuan hlokna atel tambik lutuk ni in ria a kum khat chunga China in abung ruwa US dollar billion zaruk manvel zat US a athon lu lain US bung ruwa ero dollar billion zathum man po China hian ala lut du ta thin lova US chuan heklam apan chho zel lain China ero a hlok zel thung chu Trump pa chuan ti top atum chhota ani China ero in tran alo kho ve boxia thu tra in adai seng talo ani ber chuti lai chuan phone signal chak chi 4G aya alet som zata chak 5G man tumin khovel chu ain buat sai chhota mupa chuta lokna tel tumin company lian ta chuan tran an la chhota mek loma Huawei chu 5G a chuan khovela marhoi tu angangai ani sia man ani hun chuan han phatur an arin lo thlat sang ni som pania investigation report a khan Huawei ta chu rin ngam ani lo thu soi alo ni to a 5G manga andu to ka an chet chuan chips man tura US sarkar en thak na tur inject thei hial tura rin ani baka USA telecom company te naw jok te tan chuan din chu theina chance om don lo riat ani boxi sum don na danga in rem na om thei boxi lo nen Huawei le ZTE company te rek chu Trump patan chuan ti mak mo alo ni ta a ramro pui pani te in tai na so khok dong tu masa a alo tang ta a man kum loka khan Huawei nei tu fanu an company a ni na sang tak chel bok chu US sarkar ngen na angin Canada chuan an lo rek thamak mai kha ani a tun thleng hian USA a thon mabakin Canada a an la reng tareng ani hi rin hlel tizual thei turin China sarkar la chuan private company satli anga soi Huawei thlawang hawin meiko in alo tang bok nen thil abur chuar chhota tul mai tuna phei chuan consulate in khar sakhial athleng chhota hetiang boruwa kara hian coronavirus ripui lo leng chuan US le China in kar boruwa tang tak chu aron bel cha ta zela US chuan ripui trai dar chung changa China chu mo phur tua angai tlat bok nen anin kar chu tong kam main adai lei thei talo heti lai hian South China Sea lama China chuan ramdang ne kranin huang zau alo tung ve meka helai hi longa sum don na kongpoi mo ber pakhat ani awangin China thun hnuaya atluk lu chu USA le ramdang te chuan an ngai thei bik si lo helai vela China in bun chho chu ramdang helber pakhat alo ni chho taboka US chuan tun ma anglo takin July mun chu hum him atum thu asai chuak ta nge a aircraft carrier pahni atir ta hialani kha atong kam hi athil ti in aum phak lo ani chuan ramdangin anrin na ahlo alom boxi a June thla khan US Federal Communication Commission chuan Huawei le ZTE chu anram him na ti der thong thei security data apuang tarup mai chuti ani chuan US company te chu an man ruate Huawei le adang nena ral an phal sak don lo ti na ani mithiam te chuan he thu puan hi technology Cold War in tran ang hial tura an ngai 5G a Huawei hi marhuai tu nimek ma se anthil siam pat poimo chip te chu USA company le Taiwan lam te siam ani tlat maya China hian heng pat poimo te hi rin tham ala siam chi boxi lo heng hi supply atop vai chuan an boi ve khopang chuti lai chuan phone company dang te tan chuan hun tha aron in hong thei don ti na ani thei bokang technology Cold War hi a om chawani chuan ram te naw dang te chuan lam tang an than ngei angai don ani tuna chuan USA thilti chu UK point athlop thu le Huawei chu an rama 5G din chona a sang ni som ni pasari nu phei chuan telti ran tummi to lo thu an puang to bok he US policy lotin lo chu ramdang ten US lo thon na an trom pui le trom pui lova ai ngat tui ko pang security thila lo thon na an nei ve ani lo chuan Huawei thil siam man tlom jok nol chu harsa antiview mai thei ani 5G man chung changa hian India tan lam hian omzia anei thui view turangai ani a achan po India chu phone mang tu tamlama China do tu ni phahial ani a chu wangin Huawei point India in buna lok na tel chho chu an tum ur hle thina ma se tun hnaya ngalun lama
China chet dan khan India chu ngai dan dang anei tir don ang ta dik chia chuan India hian China ti lung nur hi a hre veu thina chu wangin South China Sea chung changa po o anei du ngai lo thin Huawei chung changa po eng ma asoi ri du ngai lo ma se tu nai thil thleng khan tong chuak lo thei lovin a siama South China Sea chu turam bik tama ani adu lo thu asoi chuak ve ta nge ani kha 5G chung changa po thutluk na siam du lovin rei tak alo om to a tun ma po khan China company te India a anchet vel a khap du ngai lo kong tam taka chuan telecom technology a hian India point China thiam na amang tang khai view thin hei hian chandang anei boka China company te antel lo chuan ma ni ain to del ri big silo Western company ten India an control lutuk a hlau pa bok ani China company ho wangin phone man tlom jok kan nei thei pha chu ani hi ma se heng te hi thil hlui an lo chang don ta ang khop mai ladaka China chet dan khan thil ati dang lam zowa sarkar chuan India Telecom company te chu USA anga security chuan lamin 5G mantura te China company enroll tir lo turi thuron apeve ta mi mai ani kha an application tam tak alo khar tir to boka lo deuh po huamin China laka phubalak dan chet lak atum veta ani ber khovel ramdanga te po China company chuan nar alo hlo chho ta mek zela USA a po thingtlang lam te po in China siam mantlom jok chu an lei thei don talo ang khop mai tun nai khan Jio point nakum atang chuan India chul chuak ngai 5G phone le network anti chu thei tur thuan puang tabok China tor na chu kan ramtan hlok na ani thei don ani chu China hian avir pil thei don ang view maya chaktok le thei tok nia ai hriat awang le economy lama ramdang ten an biak chiat ngam a in rin lo awanga huang tau taka chet na chuan an van pui ti chim kher ma su se an than chho zel na tura chuan ati thuan op pha ve nge yang le ram te naw tam jok te hi chuan alian ho hoi lam hi an thir tlang pui ani ber si a